Naunsa naman ni nagsige naman tagkaon og manok ani, madugay ani, tubuan na tagpako ani aron manglupad na pero wa na tay mahimo ani kay akong kumpare daghan pa sag binuhi nga manok. Sayo pa ko nagmata-matas kay moadto ko sa akong kumpare no kay naami ihawon dito nga daghan kaayong manok kay iya ding birthday karong adlaw. So ang atong himuon karon moawat tagbalay ato sa ni pakaonon ang atong mananap para dili sigig tiabo kay wa ra bay mabilin diha. Bago man natog pakaon sa atong mananap mga tats, manghilamos sa no og bubaktas lang ta padulong sa ilaha kay isa ra mi ka lugar kay silingan na pod mi. Pag abot ako sa ilaha mga tats, matama pod nga nagmata siya no og nanglimpyo siya sa iyang motor. So akong gihimo ni diretso ko dito sa iyang manukan kay mokuha na ko dito kung asa dapit ang among ihawon. Samtang nagpili-pili ko sa manok matas kung asa dapit ang akong dakpon dira, iya kong giingnan nga naa na daw siya gilahi sa pikas nga kulungan bali pulo ka buok. So akong ihap matas kung tinuod ba, tinuod jud day matas. So pulo ka buok ang among ihawon nga manok. Ato sambian ng manok matas no kay iya kong gipakapi. Samtang nagkapi ko matas, ato lang i-pass forward atong istorya ha kay magdugay magudda kung ato pa ipakita sa inyo kung giunsa namo pag-ihaw. Ang tirada sa pagluto sa akong kumpare ani matas, kaning tulo ka buok manok wa gitagod-tagod, iya ning lutoon nga buo nga chicken curry og kaning gitagod-tagod bukuha sa ginagmay dira halang-halang og adobo. Bintaha jud ni magbuhi ta og manok matas para pag abot sa imong birthday unya matungnan nga wala kay kwarta o na makikibuhi nga manok o di imo na lang to puniton, lamas na lang imong gasto, di ba? So nakasipog ka og isa pa mga tats, dili pug ka madakan kay once mamalit maguga karon perti ra man pagkamahala, binta jud tong hinahinay ba. Kung ingani kalapad imong area matats unya bugno pa jud ang palibot, makabuhi jud kag daghan hayop diya sama sa inyong nakita karon no. Og ila nang gisugdan sa pagluto matas o nang giluto nila ang halang-halang. Og ato nang gitilawan ilang halang-halang dira matas og kini di ay ang birthday no ang akong kumpare Dixon Enero, isa ni kasabungero matas. Kung mapansin niyo daghang manok sa palibot dira, iya nang binuhi para isabong. Mao na matas, wa jud ko nagmahay nga siya gikuha na kong kumpare no kay once nga manabog ni unya makadaog na matagbok kag ihaw sa manok gawas nga paimnon ka. Siyempre matats, di jud na mawala ang kanta-kanta, tagay-tagay mga kaamiguhan, di ba? So pare, happy birthday kanimo, unta daghang pa birthday maabot kanimo. Kung wala man tay handa o daghang handa, magpasalamat kay punta sa Ginoo kay iya tang gitagaan og maayong lawas. Og mo na matats no ato nang gitira ilang halang-halang diya kay wa patanan ni hapon no kay ang mga pagkaon giplastar pa didto. Og kaning dakong kaldero matas bungo sa baboy na ang giluto para ipulutan sa nag-inom dira. So ila nang gisahon matas pagkahuman ila ng sigangon no butangan nila pang paaslong pagkalami ang matas maunay pulutan nila dira. Og ato sa nambiyaan matas no kay gitawag ko ni kumpare kay mga ono daw ta mo nang akong gibidyohan ang mga pagkaon dira pero bago ta mo kaon matas ato sa nang pasalamatan ang grasya nga nasa tuotobangan. Og paghuman natong pasalamat sa grasya matas unsa pa man atong himuon mga ono ta abi niyo matas na siya ko kay naa sila giluto nga mais. Dugay na nako ni wa matilawan matas no sa unang panahon ga eskwela ko ga trabaho ko mais akong konsumo kay kaning mais manggod dugay ka gutomon. Abi niyo matas kanay ako mga anak wa jud ni maanad kaon og mais no. Karon matas gimingaw man ko kaon og mais. So akong gihimo na malit ko paghuman akong gibuyok. Karon nangaon mi. Nangaon pud sila. Abi niyo matas nagtinan-away mi. Wala pud kumutingog. Karon paghuman na mo kaon niingon ang akong anak pa sunod ko maglungag ka kanang tinuod nga kanon. Swerte sila kawa nila maagi ang ako naagyan sa unang panahon matas nga ulitaw pa ko no nga mao jud na akong konsumo bisag asa ko moadto. So karon matas mobayad ka ta sa tong kaon dir ano kana atong gikaon matas puro lang jud na manok ha. Timing pud ang birthday ni pare matas ba kay wa mi dunggo-dunggo wa mi isda-isda so asa tay sugba o kilaw karon no. Magmanok-manok sa ta karon kay birthday man. Karon kay nahuman na tagkaon atong paloopan og bugnaw kaayong coke. Karon kung nalingaw kaning video ha ilihog na lang kog share diha.